adofo edifo binu mo ma ya nsenkyereni ya na so for we odifo we die nsenkyereni mo ye die de wo ga na bi si ye ni nyane so for akomandi ejade afrisuro aba na we de second Elijah ena wa shensha amanfo nkom bebre se na wo betu kwan akabro kire ene ya wukru so de wo kwakoji skatu wo fi no tese enshankon beburuja bebre yenkonkote mu nsam eye papa etsen se ne sitie yenkonkote mu nsam ye de emrap ene eye journalist ni ya ono so oja na iwe esi baby akwakọ warfo abra onja no eno so the feedback na abayo ni na yenkonkote mu nsam na eba so e be sa tie e de wa chire bi me ba cho ya from me Florence Kobia Florence boko de ba cho what's obi na nani abra wa bejiko boko ba cho ai boko me ba cho ai ewe yeti o ewe de boko me dinde Florence Kobia okay me ba cho me te adabraka Ahi adabraka me ba cho kuma se adabraka okay tipankro no me ba cho ai okay na me kwa sore na me koshia asofu bi na sofo acapella sofo no onidini acapella me ba cho de edu hine na ne mra ne ne dem friend acapella o se acapella no de o kan akura kitekite kura ni mu no me ba cho me ni madam fu bi na call asore no me call ye na ye kwa asore be 2 weeks na ohun me no o se nyame ayi a che ne say me na won ware me ti enene ke kan ya ti na me kwa ni fie kwa kwasra no me kwasra no bed 4 times ene o kan say me mra ne dem ti me ba dem honom no ene o ne me have sex ade ne sex me ba sha ne me die me ba sha osofo acapella no me ba sha ah wo kona sore no me ba sha me ba sha yo ti ene o chi no ena na nyinsen no enya mai me ena me kwa na dan fai na kra one ne tie se o pamade na kra na ti se maid ti me kwa na adwuma mu no ena me na kra no ba ena na kra ne se me mra yenko fie ti me na kra ni ko fie no ena me kwato girl bi no ono so ba asore no pie dia himu me pa cho sofo acapella fie na kra ne se me yenko sofo acapella fie o ti me ko no na ne ma enkitwa mienu eka ho ye kwa no ma loke o han flat no ma loke door no nti ye bo mu no girl bia no wano so ba asore ho no mu bie ono ye fa ni pokua ene wo pie free edan ni mu ene obe bie na ntoma boni mu pie free sofo acapella dan ebe bie epono no eye ho no pono no nti obi no san ko wura ho nam sister ama se makan se acapella me hunu kwa bia me hunu mu so pema wo se meboa nya na pokua free ne dem ho no mapie no ene wo se meboa na nye pokua bia na epe no nye pokua na ne kasa so na me koi ti me koi no so fa acapella de wo hu se mabe edem mabe ho no ti me koi ne di be week no fra me sa me mra fie nti me ba fie no na nyumra na obisa me se I didn't say me ma honu biem na nam say dem ba ya me be hu ye no nti say dem me ma honu biem be hu no asiso me ba sha me ba na obisa say e dey na be hu ye me ba hu fie ho no na asori ba ye friend na si asam no so me ba sha me ba hu fie no me be hu say wa sole ba pokuya pie fli wo dem aba nti na say dem me ma hanu biem say me ne dem keke no pie na ne bedroom me ba sha pie fli ni bedroom ti wo pie ya no eno ase meboa na se meboa bai na wona ntuma moni mu eno ase meboa na ntuma bia moni mu poku ya e ma honom ti wo se oya so ya mebo odua ena se wo bo medua sei osofo bodua me ba shan aka chem so wo bo medua ena se wo bo medua sei eno me ne kikiri no me ka se bi ko be fa bible mpo e de aye bibi se wo de dome ana sei wo flensu a no afle enso di akorodi because I know no kan minti sanso ni din kolada ene odi bo medua ana me so me bo ni business wo hu pokua no odi bo dua sesen me pa cho bo medua so for ka heja ompna ade ansam kra to so obo dua sesen me pa cho wo bo medua sa wo se nya no kre den na nya no kre se pokua pie fri ni dem
ma betu se pokuya wo me boanti wo bo me dua ana me so me bo ni bi se pokuya wo hu ni pant kora da ana wo san a me so me di senso na eso bo ni bie nso akolodi na nti me ma ka kire me wofa se na esie ana me wofa mo e ba honum to mo ba ya no om ba he me ba so mo ba sofo akapela fie to mo ba ya no se wada ni dua no no mo fa bisan say na ya dan na wada ni dua no abla ni pamienu bodua wonkwa otumi gira say wo dan no say wada ni nti wokofa brother bi FPF ni da bono ba na ensuo wom na sede ani tuwa boba egumu ana obesesa de poso dia bonisi ye no o maame ane wo fa o mo ba fa he asofie wa na ba asofo akapela fie ho e wo fa he ewo ayi o mpra no kura fie ba bia wakura wonim to aso enti o mo ba fie a o mo de sofo kan o se dua ne de wada ne ora ne bedroom a den na wo de pie free by me pa sha what is ensuo ba ka rovem ani tibu aso en wo de pie free ho no mo baaye to de baaye na se de egum ani tu aboba en wo be yi se de no en wo tu gum nim me pa sha na se de no dada ne yam no fo be san say eno so kire say wo se eno na kire say edua no wadane ena mo fa se yo ena mo fa say me am kan so fa ye say de me so ye no mai mai nti menyam why you need the idea me pa sha me brad mai nti menyam eno asade a wode tu na nimu say no se no waje na waje no me ba sha se me didi se me no ba bo so me ba say me ensa no o man 1000 kwada nti a kire no no man bi 400,000 na watwe obi a menyam eno a bia na mdi ya bibia eno kwa so ko bisa me say o ma ska na 400,000 so be man no so ya sam e bro ani ti say niam a wo ye no tiatia wo bisa ni bia no atiam me ko hospital ma me bro bisa sa wo ntua ma ana ja yeli wo ma na mi nsan no me ba so mi nsan no e dru empeme so wo se mi dru ba ayi bo so mi wotwe akwa no me wo se mtoto me niam me ko bisa sa o ma scan to niam na o mfi me kan no atia me me ko hospital ma miska me kan no atia 40 cedis no eno abi ana me sadi akọ hospital ma ko me di sika na wa 40 cedis no abi ana me sadi ko hospital nti ye doctor bugu so be operation because they say na akora ni sidan no na yiye nti ye be operation nti operation no ade ba chiama ya ko ye operation eno send me 2 million some in fan to me hospital near hospital near no achi no ena me ma me call ya ko so ba ya nso na ma me bi say no say woni bi the one was send their man no ma me hwedi no kokko fa iska ena wo de source no kototo ene ma ne nkaye ye wukuada nti wukuada na no mubuku isa be mla hospital ne anyam operation no ska me de kwa kutue ayi na wai na me ma me call ne honom na sorry honom and was sending me 2 million and you go to ska no and kai you go to ska we no and a car the aka tie yam operation no e do see e be yime ska we ya e dey be yime and was send a man on akola need 2 million sa bae yes aka 1 million na e dey be so ska was only ska bia biem tim papa na ma me friend no and am papa send 1 million no and you dey tria ya ye yimi ba fie mako huma bom o mami na watwe 800,000 no abi am dey to bidie eno abi am dey to pampers eno abi am dey to semina koto ball agu akọ nsuo anu aduane kumase abontene so hwe basa saa na ma me sisa de a wode me kọ ya agona do me abla honum o so wan pene ma me fa me nkọ na ma me ne kan ya na fe de wote ase na wode me kọye bosome mienu na ma me de me kọye no ma enu anu no ye kọye wasande me 300,000 pe e be si bosome akwa ni nya bosome du ba ko ya 11 months onso onfi na mo fa mo sa ne ba ne me ma me ye sa kọ ne ho no se ye kọ ne so
omukwa ye o se ahokyere lockdown ne baaye ahokyere nti oniska nti na no wanyi nti amaye na awotwe ne so a baba ye bibia afiri honom na awotwe ne so ma adu na awotwe mienu no wonsi honom wan kan bibia na mfra na mbisa ne se na wo hye na awotwe na so du na awotwe mienu wa wo ka hwe edi asam na aka ene wo fra me wo fa di dwa ato si ne so se wo pa ne chew they say dan ne han ne ayi ne nyina onya abotre baba ye bibia afiri honom beba honom baba ye bibia afiri ho afa die ye kwa honom a ye baa no send me 1.5 ebesinne me fra na wonfa me wo fa fra na wonfa wo fra na che say ma Mate Florence o me boa what's so for na sorry din de say Epacho Glory Anointing Ministry our atmetim chairman Manteo what's so for a cappella Epacho your friend Reverend Eduhine Richmond Eduhine or so for a cappella one edo kwa sorry Epacho Madam Fubina de Mekoy na one kasa na kwa sorry Epacho na me kwa sorry na kwa sorry Epacho na me kwa Pentecost ya mompaye ache ya bompaye dabi mantene o kan be say Pentecost ya mompaye Epacho ya bompaye ti denti na usa compaye bo baby Epacho na yefria de bi wo me so anti Pentecost nyamia o ti Pentecost wada asa yefun yare wo so na person yakopon sa o yare a Pentecost nyame wada Epacho wanai ti denti na oma obi adeko aso say friends Glory Anointing Ministry. Ehona wo kono oyafro yare nde beko. Wan ko Pentecost in face ni. Achama mako Pentecost be 3 years ni. O ko Pentecost also for bi no adapen. If I show there. Today ntina wo ko Glory One Ministry ni anointing. Na wako na osofo aka che say onyame ya kire no. Say wo na obeware wa. E wo say eye mpa so nkomo. Pentecost ni ba konkro merade konkro ni sa osofo be se ope no ono na Florence mentiase opo meba Glory Anointing Ministry no opo no na sen pacho me kwani be 2 weeks ansana waka chem se nyame na ayimi amane sa nyame ye kira sofo a cappella no gina he me pacho Nyankopon oteso mi wu nyame o ya de gidie na sum nyame se nyame wo ho nyame wo ba bia ya na mebusa ya te Ghana nyame hu ye wo ha o obetu US Nyankopon hu no ho nyame so ye baako owo ba bia uko Anointing Ministry Glory and na say na sofo eno dai me pacho me onu me da be me say na wako chapel no na say pacho ma ko ni be 2 weeks ana na wako Pentecost nso enfie say be 3 years ni ada bi no die ne pacho da bi deacon bi no die osofo bi no die no ko say 3 years ti ada na bosome pe even say bosome na wako Glory Anointing Ministry na sofo say nyame ya chance onware wa awo se wo ma ho kwan kronkro no da yima no Florence den ku na osofo yi aka kire wa Pentecost nyame antumi anka nkire wo na mom Glory a ono beka ne nyame se a kire wo no awo so no da Florence yima no menti ase mama one me mistake no yeah my mistake ben sir my mistake sir me yeah was on me die osofo a cappella say nyame ya chance onware no gina he ba cha ndem ntumi nkire wa musa no ba cha da bi se obi ka che say nyame se onware wa ti sofo no kwa na wo so ti nyame ne wo na akwa ware wo de wo nti nyame ne ya furu ya na de kwa wudu wa tutu irai ya furu ya na wo se wo ti Pentecost a wo yare ya furu yare enti Pentecost nyame na ntumi ansa wo ko osofo Glory hwan no ya furu yare na koi Florence mano ya furu yare wudu ahara basa ayira me ba cho empai bo nyame adum koi eko ho tina wujidi akọ me ba cho wujidi akọ di ho eh ejidi fo
ebia na sabra no kra no uti Pentecost anyame de wayare se bra wo nanso wa ma onam aye ha ko ba bi kakra ba mu na osofo no na nyankopon na sa oyare enye osofo na sa oyare odiyefo kase oni awrade ode amakwa sa osofo ma enye osofo na sa oyare nyame ana nimra pamu no opese oje no waje o hwe osofo so opewo obeware o we den kopi osofo no bedroom okache so nyame se obeware na wo he oka no wai Ebacho oka na sorry dem fa he na sorry dime puppet so Ebacho office Ebacho puppet so na ho na ho Ebacho na sorry man be miensa bi na aba ana ja sofo ne worere Ebacho no Tidana Florence okache so onyame se wudu aso dem ho ma bebrebe we uno hu nware wo no we ya den chance call ne dem we ya den chance sra sofo a ko wie se sofo dem no ada Ebacho ono na frame me kan say memra me hwe ba bia wote na di say o kan say nyame se onware na di say Ebacho na di be 1 week na watche okay today di kan panyan zi dey kan then say Ebacho dey kan no me die dey kan Ebacho ti ono be da ko wan kan so for me hwe ani mo Yesu obi anyame wo ti nyame ne Pentecost ni ba dey kan na so for so aba no ko ho aba se dudo bra be sra no dey kan na ono wada Ebacho ana so ma ho kwan Florence o ma ho kwan dentia me mistake na na unuanu ma etio no ye pese sua me se dey kan a osofo se besra no e wo ne dem dentina ko pie bedroom sofo unya hu ni suman sa wo yire so wo ne yire so wo HIV sa den na won ho hepatitis unya hu ni suban dey kan na ukosra ba ma no e wo so no da e na me busa wo dem ko no ka che wo ode takra nu waso mu Madabi uhu ya na adam paso ana odo se kire Florence keka hu ya ni abre sofo wo so ebi ko na repu no ani keka hu ebi a ho na ukoya na sofo nyanya yese mani bebre yi asofo hwe mani bebre na ti se ntumi antre me de ti ade di ka akosra sofo no da na chese bia na akoyi ne hwe Ba nyam na me koyi ne de si o ka sa memra ne dem no mi ru adan no mu no ale wo so ni di nkomo nti yetempa so e di nkomo na pasu na okoso bia pasu na e di nkomo sofo dem nkonwa ni dem ho ba cha ne ho no mu de nkonwa ho ba ne bedroom wo de nkonwa ti denti na okoso obi de di kan nya ne ho na otran na ne bedroom ba cha e di e ru ne ho no mu tran di nkomo kan se memra ne dem ho no na oni mi di nkomo nkomo ben ba cha nkomo ben na mudi e ko wie se sofo no dai ba cha aware ho nkomo na no oni media dan na sofo ka sofo aware ho ego cha ka cham se ese no wa hu me no o so ototo ye no ma ni ho nkomo na ni ye di a ori eni me di dai de to so biemu a o se sia ona no na ebrebe mapa sorry e ba cho ne ya nwumre ano so mo pa sorry ya e ba cho sa da oni mi din kan e da ye ne de e cho na me ko ho no a na me menye me makoni fie chese na kwa na tene sofo te ti fa ne se sofo no wada wie na obegina sorry dem na ofa twa konkron se wo betufu a wa na utibu abu sen Florence yima no na mitibua ebu mefo ana ko so tena mu aso no na e ba cha na me mpaibo na me kunti wa na me kompaibo na me komadwuma wa na me kompaibo ti owi wi ano asa kompaibo no owi wa wi sa lewa fe na o kase so fo mplan fo e wa so dem o mo yesen e ba cha o ma me hu no mo ye fall o ye den hu yin e ba cha na kra na adwuma mu honom o the girls mienu bi ko e ko honom na da na adwuma akra na adwuma mu honom se ne mpana ne wo mo
ena ba sister ba ko so nso to nwom na sorry honum ye fa me sister ya na wote kronum kwafra ono so na ne sa ne mpana no uye den hu se sofo mpana ne omo e ba sha wono a me kwato so hwan ba sha sofo na me na me kwa ne honum sa bra na menyim no mu no na me kwa akwajiska nti me kwa honum no wo ye call a wo kunya asam keto na me se adan eno wasi sister ya obi na de ne ma no se won ware no ena me sister ya bai no wasi do atonyum no ena me se obi a wo se nyame yi a kire se ware me no ena nyame se yi a kire se ware sister ya nso ena wasi ai obi na de ne ma no se won ware no na obabo no nyum tuo ne ayin ti ena nipa koro no obi ba ne hono mo cancel to o ko jani ba koro kwan no na nipa koro de sister nipa de sister ya de ma no me shop wo e hono to mo fa hono no si ada wo kwan no si mi ja me yele ne me ba kwan nti hono mo no ena ni sister no e fly sister ya ka che ne say be hey akapara na wo so wo ja ne yele ne ba kwan no sa wo yele na oba ena sister ya no bu fu ye ena oba ye ena wo so obayiyi ne ne ma nyina free ne dan nu sister ya no bayiyi ne ne ma nyina e wa ne dan nu e free hono ena wo koye nti obeka kodidi sa ni pakla wo free sister ya no ka kire no ka kodidi na tem nem ka se hu hia so kodidi na tem ura sofo dem a den na hu e ba sho mi mi bisa we ni se o sofo a wabodua abusuafo so ba ya wakofa nsu a sedia ane etu abobagum ura sofo dem den kra na hu e ba sho waso odi nyame na eye adwuma wo so say ba sho na nyame na afre no wosi nyame na afre na odi eye adwuma so me de ene ma na mi hu no nyama ba sa na hu e ba sho me kwa ni hono ma mi hu adonko fu bottle mi hu jolt the beat me tobo mama list ura sofo bedroom a adonko e ba sho wa twa manasa anasa full bottle me ba sho no mo ye Christ wono ma ya no anom kakra no mi san na dai da bi twen o de twen ade asofo de ye o de twen mama list adonko baako ya to so bio ba na jot me pa cho ai I also for them packet anasa sini baako pe me ba cho bebre egu na yiso egu den the center table so ne dem hono to so jot da bi mimnya mebusa de ode ye adonko jot de bio ba cho ena sidie ne yina me hu ye na sa eno so gudan nim ba cho sa sidie ne ni to aboba ne de egu rove ma nso wo musi ne dan ni ti eno na ye o se enye nyame na ode ye adwuma ba cho ai wo busa sofo da se sofo na wo kenya nkopo asem Genesis to Revelation hifana osofo we jot yenga difo no a omo ne bala konfosi aye no hifana omo twetwen sa ebronsa deren wo busa sofo quotation be no yima no bisa ne sa adentina wono mo jot no ne adonko na o se konya accident na chika se ebu nti doctor say alcohol ni mojam enti wonu mu jot no ne nsa no na chika se no entua be so Dr. Jakupoku ye rejot ma ye chika se etua na ha osofo a o fiancé sa won plan osofo won plan besra wo hu jot adonko ana sidie o say when you accident doctor say and send me with alcohol ni mojam ejanya den oncho donko ba jo so wanu ma acapella adonko o say waso wanu mo nsa alcohol wo enti okoya sorry bia no atwe adonko break lose opeja nsa na mudi so in Jesus name so say ti atwe adonko ni wi jot no so yenza ba cho jot no so no anom so for jitum so rejot no e pa cho ai ono so ready ya mombo jot no so ba cho so as jot no ne nsa no na doctor se wonom na chika se ntua nti na also ba we no bread do so as na kasa na tua ma cho na accident ko so punya ne bread bai na say wa wi besi na ba cho na wanka okay sit there no so say jot no nsa de so doctor so wonom ba cho sit there no so mi bisa na o ka chem so wani ni nyankopon tam asem
Sa no ka chere me. Ti uhu sa ne ma we nyina oye mo anhye. Say dia so for bi mo hye me firi ho. Yes sencheni ya na sencheni ye. Sa we nyina na me nyina. Na me ja na sore no kokora. Command eja we the second Elijah. So for Capella good afternoon. Eja fisu abasa si so na adofo enko wa hihya manfo emanfo nkoma wa hihya. Nkoko te nkom hye. Say papa say enkom be na ni kwa mo hye no ana say so for and so who timra and sa so for wa wu nuanom Genesis to Revelation adifo ne asofo ebe Nyankopon adwuma no enti sa o man to bi dana say obaba wa wonom sada me numu bi da very go to da Debbie obaba na ne obada so for we obaba oba ana asofo no bi na ayi no kura mi pekoku ye gas na ewo mu no sa me num na sa ne pampa na fami tirima no me kwa de dokodoko ye kan sa dream say eye minu amempe kura me say anu kwa de dokodoko foto ye kan sa din ko semni anu ko semni obaba yes ye nom so mi amro anu so bible kai so for Debbie e bia so for atwe kakra so mo ubedidi enso mo honya mo hye anu kura no waka efa Nyankopon asori fiasiesie ho wo se bredurama mo some dia motete dan ya wadredura mu na me Nyankopon de me fie da mpan mo nkowura mu na mo nkotwe nnua mra mesiesie me fie na be me fe na sese sa no ma we ye sam ye ma me awurade ya mo mo ye mo bedidi yes yammo na mo me ebinom gina so se bible say ye so mo ntimi busa sa quotation anu na me ke wo se mo bedidi na mo me mo ba no mo nsa na mo moro munum sada so momro se bia otwe adonko iso a omro edinye se bia kakra na obaba wana TV ya se obedidie na asema amen Onyankopon be so o chese na adwuma na yebu ani aguso ntino ne yeso rawe asetenam ne yansa nyadan anka wose ebisa opali na padi agufuto ya fitituo mu adwa unza adwa fa bible obema quotation adwa fa quotation nko odifo e ka ma adwa kinkai mayen me pese me hu se yes I want to be na me fie Franto mama ho nsesemo onnom enso mommoro enti osofu wo hu kwan se obro na bi eye kasa bebuo babo no nka no positive anene nkyerase no no anisania wo mo kyerase no obapa de o mo pa yenti ene wo mo kyerase sa osofu we got obapa aden jot sidie gu ne dem sidie wo de yeden sofo wo dem sidie gu wo de yeden wo de yeden na de yake abia ne ababa wo yike na nya nokure sofo mra no meka bibi ma yentie okay sofo good afternoon ne pom to say yanko pa domo nyame ni pa bompa e ma ye ne yanko hallelujah Israel nyame le wi ye da wase o ma ye twetwe nkomo bidi ne wade nyina mu ye wi ye de asida enika bia ma wasafo brade me da wase adomti amen so for on Florence ne pa chan oyodan oya meyore why ne ho de me pa che da bi na so for onya oba ho de na oyere Genesis to Revelation hifa na Yankopon troye e wo trose mi mu sa osofo sia oba na onye ne ho de a e so sofo ne da owi a wanyem no owi a wawoba na fe wagira wiase nyina na mu aka kire ne say Florence ayemere Genesis to Revelation hifa ene ebehu no kwa so na Florence ya oyere Yamine pa so me was why Wadaruma me bisa say Mumu de munim tro ni mu chen Mako Bible school akese titles akese me say Genesis to Revelation Hifa na wokin kan tro ni mu a osofo entu tin sama oba enso tumi ni oba da ewo Father Sofo ma Kwan ben so na Florence fa so ya wo yere wo bra wonya ne ho ade Yamine pa e ho de me come for o
beda hu ni oka say one nim say Genesis kosi Revelation baby ani ho so for mami adwama mo quotation ba ko Bible mu so for Genesis kosi Revelation ahina troni mo onyankopon akasaye ade che ne ma afa adwama mo ho Yaminipa Sanchez yana so for Mr. Major quotation bako yenwani adwama mo hifa awa pamfoforo mo hifa ana abehu no so for me say hifa wo Bible ni mu na Nyankopon kasafa adwama mo ho Naminipa, and I don't go see them. I don't go. Hello. So far, I don't go. I see them. Naminipa, I don't go see them. Okay, me busa no ya no. See they go them. Na se me ye mara na see they go me them. So for go to all them. Macho David. I then I will catch Obana Union what they also were no. Sir, George, any I don't qua. Obato all them when accident. Doctor said we are don't go any George. We say compensa casen betia. Oh, no, so you're into it. Or say doctor. Let me see my accident doctor say. Right. So for you, meba. So for say asaya no wa kakra. Bisa no wo so. Ena mba wo dem bisa wo say. Ah na I don't go ni jo no. Eh dey wo hanu ma wo ka sha me say. Doctor say when you accident, go nya accident and doctor say no ma don ko no. Na no mu jo no wa chi ka se ntua no. So for train wa homa ne maye me pese me ya tuna ye wo no se wo do bi nya asam a wo ho da bi so for train enkriti asam ko so for antini ye busa ne biom so what ya say se me jo to see e wo me dem adonko e wo me dem men kasa so for nya me yo ka se den se de do da wo kan ya enu ti na me hu asam a wo kan ti na me so way e so dia ye na mpedifo si wusai wo hoyi enye okun me safo atam na wo enim me say enim nya na adonko no me ba toy baba ba to dwa to no so wo ka sha me say okonya accident awo wo ka say abi na se kwa ne to ma me e dan ya ni ba nya brom amini ma ba to se si ho ma ba to se si ho no ma ba to se si mi dem me ma to eh wa ba to se si mi dem o ma ba to adonko se si dem evidence wey evidence kura so wo beto sa de na wo ene sama ma remind 20 me ka so much ro empenifo wo hoi o mo si wusai wo hoi enye okon once wo ka say na me hu de me ka enfum so ne de aba so ati ase enfum so ne aba by sa wona me be ka sa asem na enkobo wutirim mi mo mi tirim na hu ana me ka na hu dia no kora dia no mo fa we bomb dia no mo fa ba ye ko puko peja ase dia no mo fa ha no ko anko be ka sa ase we sei mo fa sa no ma no tie de me dia no ko peja eni nsuo e wa wa fi dia mo bai ko fa e dia mo ba e nyina ka ho nyame ni ba dia mo ba no ko fa ni nyina ka ho Florence beba so for Mr. Busa, tie. Ewa banaka. Ujitum sa one nada. Ujitum. Ona sa mele ne wo ba. Mese ujitum se so for onya ne kwa de one nada. Galatians so for our Bible. Galatians 3:19. Kekai mame. Galatians chapter 3 verse 19. Adwa kenkai ma so for mame. Da bia from sonne de aba. Ahwiase ndi ababa ye mrenti ne ahwiase ba
but Yankopon de to me ama sofo se munchecha sori ma enti sofo wo den na wo cheche no wo hwe ase kofa sori ba ne da aye den na asori ba etimbe pie sofo bedroom wo bra o sofo nya ne ho ade me pese me bisa ne se saa bonko ne saa no mana no wo kan no evidence we ma ewiase no wo no ewiase na wo no wa fo na ko da ma ka to me so no ma enye no kro enye me buso sofo tie me dia me titum se tie me so tie me titum se me ne no ye wo ba aye dana oba wo ye no ho ade no wo ne da ahona me so wo titum sai me titum se me ne wo ba denti na sofo akuta twa konkon wonnim bible mu na wo so oba wo nya no ho ade wo ne da sofo me say wo se Yankopon adwuma na wo beye yeda na wo titum na ho no ye titum je fi a wo ba ho no ose de na ode obekai ose woni na adwuma fe wiye ya what is a red gold green afa wa sede kro wo so wo ye no wo ye asofo so boy adwuma na sorry ba ya obetu na sai aba ya asofo mu aja o we de me titum ayada na wo ye mre na nkori oba mpa ibotu ose isi Yankopon yi akyerɛw sɛ ware nyame oyi kyerɛw na wɔn nyame sofo oyi kyerɛw sɛ ware Florence na wo gyira he nyame nipa ma me tie me sɛ mo na mo te Yankopon ne ye de yente hifa na Yankopon ka kyerɛw sɛ Florence a wɔba wo mpa ibo yi ware no hifa so for hifa Galatians 5 for Galatians 5:19 na mo can come so for hifa na Yankopon ka aka ne sempo so for ai acapella Florence Regina hoy ware no hifa na Yankopon ka so for me busa hifa na nyame ka che se ware Florence Budi Namilipa Galatians 5:19 so for kenkaima no mame Galatians 5:19 Ativia samosi de free ni pesumuba na honam nyuma no de pefe ni adwamamo de kan tete so for tobo ne de kan Yankopon honam nyuma Yankopon ka no de pefe de kan Yankopon ka ye nam Galatians so ka no de kan adwamamo fornication adwamamo efi adia efi yadan na honam nyuma no de pefe ni adwamamo efi awohie abosonsom adutuo otan akayo awoya abufuo aprapiriye kunsun empapamu nitan ensabro agobone ene de atete saa yenimo na mebo mokoko sede mebo mokoko kane no so wona wo yesa no mai no rinya wo Yankopon ani osofo Galatians 5:19 yani ya sase na kenkan maninya waduane hwe Yesu Kristo ba sase so bra wo breye akom ne nansisi fom na Kenya kuponsam aduane ba osra so manipadi anso na sofo binum amaba sika no mu na gu mobotom ye shankoma kese ne agisika eraba wugire kire mi hu na opieto ye blue sana Yesu Kristo ba sase so be nyame adwuma adwamamo aye simple ma sofo binum mutumi jitum simple mi jitum menena da osofo Galatians 5:19 nyame nipa what a quotation na sofo kenkama no Bachai. Osedan. So for Osedan. Me pacha me se mate. What in the say? I said you know can kind of meet you. What in the say? Yanipa. Tewe, Johnson dinati. Johnson. Hello. Sofo. Hello. Yes, Sofo. Hello.
What can tell me? Are they? What's it? What's in his head? Hello? Hello, Sofo? Hello? Sofo? But you also what's that free? I meet you. Huh? Yes, I can run you. Oba jamai fe na oba jamai nema nyimu e kwa wona mso nya kwampani nema nyimu oba pokua mameto disa ya minim baki minim ubo baki dua ni nyina minim baki onza minfi onza omu nyina ya asolema wo yese no nema nyimu kasa mitio kasa osi nema ajigu na metro de nema enti anema na ajigu no hele Sofo, nothing that's working it, eh? Me too. Okay, Nyaminipa, onim Hana Sante. Hello. Onim Erababi Efan Hana Sante. Why? Hana Asante. Hana Asante. Aye. Make I show Debbie. So for onim Erababi Efan Hana Asante, Kaka Utrim. So for Kai Utrim. Medi obi beto ho man so sese ya. Kaka Utrim, onim Erababi Efan Hana Asante. So for Hello. Unim. Make I show Menkai. Onkai, nti Menkai okaka ho. Good afternoon. Afternoon, dinner. Pacho din de say. Is that you still Hana Asante? Okay, area program no afresh him then say. The Pacho phone ha. My friend no. And I don't know what number you know. You get me and not sure about what I'm doing each other. A capella, baby, I'm not sorry. The Pacho is no sorry or massive. I feel really true. Mimia. Obisa from video from an Nokia. Now, Buffalo Johnson, one more to know any singer. So, I'm going to die. And then you and make a person fat about one time to pack me and Mrs. Tamba. I am Papa. I'm not a move out of what is to be a very hobby. You are very serious. Mama Meba. Who near the Aquia Day? Your friend and Nokia, I know. I know you're so for singer. I know anyone else. Anna, why na kofa na Naquia? So, what a capella. I'm a fine so then I want to change said your pet. Yet I was on my own being. I can't tell you go, you'll be a pine, not all I know. I made that before. I bet you have to know within the Meba. I am sorry, I die. What fine? You are saying you every time. As a recommendation, so I never told you. You are commanding a yard to know about the soft video, and you everyone, not a man who thinks that I win or cut our wings of nothing. And the winning cafe or cut of a wing cafe. Nanequia and the catchers are so for another. I'm going to pass out and then to I'm going to miss some burn. If you are not a Mrs. After catcher and say, and you see a capella because never see one in chain. And every time say, Minima capella, and I'm a capella, you see any man at a and I think you'll be a capella, you are the Nokia say, or Bella, I will not snatching, and I think you make a capella saying, and me, your Baba Sam, and it's all my own. It's one thing a Nokia and Germaniano, and Tenanka, the big lion. Say, so for an Jennifer, and I'm telling you, another woman because we see a capella, the other in chain. And the other one, we don't know if you know, or who is a train or who's a minute. Okay. So what you are capella, you know, and then I was about to see the country once to study.
So we are doing it here. Carpenter, me, I know any Juma. Yeah, any capi. I come to the carpenter, me, you say. Ah, see, about your say the warfare, coming now, problem, but I'm not defending a sofa. Now, one of the years of honor. What's in my head, but what you offend 1 year again? When you're spoken to retail, so I need different man, and I don't have to 20. I don't know if you will get a Nyaminipa. Hello. Unim na nakuya. Ose. Unim na nakuya. No Antonio. Unim na nakuya bia. Menkai. Na nakuya bia Antonio. Menkai because I check asema wo kana check. Acha ba message. Oh. Man say asema wo kan dey say year me fan say year 2000. Enti ujitum say why you so on masse. Ose. Ujitum say year 2000 we are so on masse. Etimet masse. Ah me ya so on masse. Ujitum say na the pine be say so dem command me Jeffrey suru betom. And on there. Na unyi ntum say na nakuya bi de na otonyo mo wa so de. Me say menkai no. Ta na carpenter ni ne de okay. Carpenter. Madam, put it to suffer mama. Also one kai na nakuya church no na nakuya mama. Che suffer mama. Also one kai na nakuya bia. One kai. Oh, suffer. What the homana to so mess up from. Come mana kai suffer. Mess am front fa. Ayo. Okay, me turn suffer. Sister hello, message sofo na nakuya. One kind na nakuya bia. Me pacho. Okay, game bia. The nakuya wa for dancing. And no what me papa no mo friend wa for. Chama dancing. No about for the team. The time me to say. Now beto nyom. Ai, no team no wa for. Yeah be mo. So for you na dey me ma na o see the year 2000. What's woni me here? What's woni me here ba work? What's woni me here evidence so which na phone so a work asa. Woni me here wo dey e ka some about na akapenya abatere. Ah, the year 2000 na wo free e ma say. O free na see the year 2000. Asem na me kan am say one thing you mistake asoro year 2000 mu enti asem na wo ka say me kai we me menkai because year 2000 enti say ni pa na wo ka say wo say aren't na wo fa na ma Let me have a phone number. I didn't know how to find a man. So for one saying. Meba. Yaminipa. Sofo. Hello. What's on chain? On chain so they're threat. On chain. Where bring your sofo loss and you never say. Marsh, I'm now what still would be. Sofo. No. Also bet to me approval beyond doubt. I bet to me dear Rabanaba. Also chain. On chain way. China improving the panel, not for the Panamra.
Sofo, o ma yesai. Me ba wo ankasa o ma yesai. Sofo. O ma yesai. Sofo. Sofo, o ma yesai. Sofo kapala, me se wo ma yesai. Sofo. O ma yesai. Sofo, amadu do sai no wo mo asasi so. Also I dey. O ma yesai. Sofo. Nanka me pese matese yeso man makoma ko 12 ka me babu say ama hodo sign na no mo 12 no wase me my 12 me mate ti me pese say o my say me ba wase me my 12 ah me da wa ba na me no mo ma na o my say sofo o my say na wo menchen na wo ma wo sofo enyi masam na o ka say me matu na wo menchen a o ma ni unchan no so e o my say sana me busa me my 3 oyire wen nyame nipa oyire na oni omo wo 3 no omo wen nyame akwa oyire na woni wo man ketenkete no omo wen FM 100.7 so for capella na me tie na wotumi command eja me free soro oyire wen oh and there a long story me ntimi kan wa fidie and it's a long story I feel a long division babam we one Florence we ya what close chapter only Florence awo baako o san ko wanim so for o ma me wura po awie also for a capella o se ejaba ejana betompai mu kai sobo da ba na bompai ma eja betompai mu me ya dey bisi ai also for yan sanchani o da ba na wo bompai e ma o eja betompai mu oba pa just a ball comfort pai mu so ne chimp na for ne wo e ma se na e ma wa fa o mu no e wo e ma se ya no na this time na carry sia ni kunu kra ni na ta wo ya pa kapela pa no ni na ta what me yamu me na kwa ritual o sa ya rituals kan ana de o na sorry no bi ho no ma o fa no ana de ra no o de bi a o mi o ma sorry ma no na bed bu ye no bu po son dari na tu ye o pam lo kana tu onko o de ko shirt metu e do ko shirt metu wona o sa de so ya sorry ho no opi don't do it metu fe no opi na ko ya ba ko upon the ground the drums are but me near bar or casa wa ko no ana so for solitaire ana o tinja asa de no he say am no make us in the chair he said o papa be pem no tin ko nyaba a capella twa o tia na ma kwa no ri o mo we ha me dance atema mo kan na no kre me dance bye bye Here for them no kasa free. Because the plate me no side. Every day boko a capella was say or so for papa mumusa na say get na friend perpetua and what department me dancing no ni kunu tie na okofa no papa di ni free ni kunu so dia dro we should forget e di free ni kunu say na be na the bone di ma na go dead musa da me perpetua ama ne papa when the one papa yeah a capella or ploy the screen ha hu ni na ploy ni tin ni na so ma na tutu onya papa Hello ma what's it there na me ka say ko ka fara me ko na sorry o lo ko am ne se bo de ko diska go ya grant ni dano se ka ba ko ha se me so ka de so ni ko de ni ko diska go dano o dano ma na chompna o yo ka se ne se na su o ka se pa cha ana ka mo so ama tie me tobo Judge pani me wa hama tobo. Usi wa wo kasa ya fa say.
Mesa, you are Mino Casa, your friend was saying. Ana ukwa capella so no catch us boy do ko diska do tijano. Ana when biom na koya so for se sebe akoso kuma pata. I never know Jotua or Cassa to Cassie. Any idea young ya? Any young almost final cord. Yakunia mamenom. Ya almost final cord. So for when your daughter we say, Sunny and Nanquas pretty BM. Ya catch the Yakunuma of 4 binom. Ya binuma sanya mia juma. Monsanya mia jumo, Mosamo ho, Mwankasa, Mugunya Kupanumase, Mugumu Wanumase. And some who quite sorry for your cry. Yes, a hand one can't. Okay, so for some Miduba Jina, Miduba Jina, dear one pair. Yet, Yanni, as a soft one, honey, so for a cape, will be a say, Papa, why Yanuni, so for Jina so, was a hair and a cry, and Quabejina so. As somebody can so for say, I'm a person of my sorry. Now, I know what you need about. I dear what been a year be, would now quite ya, and tell about ding. Jaisayo Jatita so for capa Jatita near when Miss Lemon Yamun to 4 binom more money to a radide and yum to Aduma Chadia. I don't more as of 4 binom Buama Juniper or burning Mojon to a 1 panel, me padia or Babuamiami sorry. Entity Teddy can follow no more Iranum will be out on yum. So for pay will be our son friend the Calasso. Me want to send me a soft peo. I just want to send her Melly. Dear Necala Agia. Dear, what's some friend the color so? So for a peduanum tour. Oh, I as of one who, but bread the money rich ones. What was some in Wada for Hanky White? Nya Mrs. Say, Miss Ramo. As of what binumu bumukom. Softway, Akapa. Yenya bejina so chira onuana na ne to nyom aya ne ho adwuma no no wado ya na sorry no wado akwaje tumi hwe yenya ya so opake ni wei o classmate o frisa hwe so o e na akọ school classmate na eka se kwan a wode yenya baabi afaso ani da bia mojinro na mo de bible atoso abede na akonfuo bi wo ma dan wo ho ba akonfuo azan konfuo kura timi di Nyami adi fo binum atam ayade na zankonfo binum nyami adi fo bi atam onko na kache onko na so ya azankonfo kura no odidi nyankopon asam pakafo atam de moye ntira anti wonko na kache wonko na so ya akonfo azan betimi adi nyami akoa ana nyami di fo bi atam adai so me say osofu juma no anye compulsory by babio wanya sofwa ya misao wasi babla botene ne mransam du ana say me makanya ayi sa bible ski ayi he me no abakra ka awie kura no asante fra quote no atete amafo pra na mano so suani mu monkoa ne atene sa moteto edi na wo mu yakọ sorry ya pa ya pono nka onko afia na ba yeduasi okay onko atina ba bia so for kapa repent okay me dan say hello me say e fa mama di because first Matthew yetio me pato aye fa ni say the pato na be man kan wan kan ye kapela die me di paboni ni aye kosuni aye sansani akapa bo so dai awon fie ho after tata person ho o wale the petrol the petrol for boni musa makona me wamane and the petrol wo ho ene dai takapa ni wo boni ni pa o so the petrol ngalo last da let's go be dia na kapela wekia the petrol so be na sipile wo da be mano after nyamia dum ya ko
for about 20 minutes a capella city. And then the next one, a person, I'm one here. It's a couple of FM 100.7. We have some. Oh, this is a 99. I can't make a 100. What in Kusama who cursed 9 because I already believe you and what then you come back. Because the people we have to I said, yeah, so for Binuno. Oh, my essential. Yeah, essential. Yeah, every champ. And also, we are commanding a jar with the second Elijah. On commanding a jar and the peaceful Abbas, I see so. Now, other for him, come wash a sham for a month for come wash a show. Hey, you can put in commercial coin. Say, Papa, and say, and come back and the panel share. And I say, what's up at the same, and also go to him. Nano, your ball probably then I could see. And Bachamanyanti, I say, no, or Dicky, I a bosh a Dicky. When you're Nantia, and I say, soon. Kasisikana soon. Anglican won career. San career na wedding eba. Father hold their basse. Yan chokrata wedding their maso da. Or fire so. Father say yan fakrata say abrantie na wie bibia wo happy papa. Memenda wedding ema so ene ye de kan. Ti yeni abama no so odi sika bia ba sofo sika na ese. Eba cho ba I have 4,000 Ghana cedis. Eno ye de hin. I don't where they was say edan no awon kwa hayama baba wa no no. Eni akola no no. Yanu no ka say ono nko haidan emfa meraba. Ya bibia na raba na padan no. Meraba no. Eno ne 4,000. 4,000 what you ho bia me de hin. Ave ni atosu mienu ye container no. Also container the dryer gum na what the dryer gum asiesie mu kama na fe what the enkrado ni nyina gu ano what safo abehye ma me nsem eno ne wo fani mpo ne gina mu eno ma me wo UK na sa okay ti yasa ba so biom sika ne yenye ana yentiam father say yamfa krata ma wede ne de ma so da ama be ba cha monje what was sika ne yenye what was sika no ba cha ma usa what was that na onsa som bacha dabi wede ne mraso ala ma ne maso bacha mraso nia wo beka no ene de ye adwuma enye se oyeye nuanti na ankoyi a ye beje atum nia wo beka no ne no ene de ye adwuma jisika na hwe se enye paper na sofo ase da twitwa no de ase envelope mu beche se ska je page scan na telefone nyina hu. Okay, Miss Amofa camera Antonio so my scanning you. Me ba chan. Oh, sir, escape ibi. Ba ma say friends. Emmanuel Akoma. And also near friends. The Breje. One na mo call Assemblies of God a mo we singer wo kuta mic Tonyo Masho wa real sir. Wa real. And no kwaya wedding no. Wo see yenye. Me ba chan. Wo see yenye. Me pa chan. This is ne to so miensa. Yenye. Me pa chan. Yemma Emmanuel kwan na be menende onkwaya wedding no. Me pa chan. Ujidi. Me pa chan. Ujidi. Me pa chan. Obi na aka egu asuma na asa wo awadwene. Me amadwen. Didn't na was okwaya wedding no. Kan father ni ti o. O se yamfa letter ma ya kakura won tie da. Just a letter ba. Didn't na yamma Emmanuel kwan na koye no wedding. Me ba che de edre de mehu se nya de obeware mi. Nti na me se mo ma no kwan ma no nkoware. Ti obo ajoso. Me ba chan. Da be no ma se container ni mu niema ni nyina be ready. Me ba che si November ending. Enkosi November ending de na bibia ye ready. Wana kan? Pa che Emmanuel Nkoma ni uncle. Ne wofa. Ti yamma kwan. Me ba chan. Okay. Ti so for first stamp na. Akwana man ho ya. The woman say de me kuku na me de free e na ku ni say o. Mo fa card na nto so. Kwan ya fa so kan na sa kwan na so na. Card no mo fa to so ma me invitation card no. Mo fa to so ma me technicians mo adawro ma me twa mo. Na fa stamp na me disi so no me kukuru me nsa free so. Na me de stamp fu asi
Awari so panya safe di awari na emra so. Wait, no red card. Dabi. Wait, green. Aso green. Aso green so to me ko. Obapa kala no so of green no we dey green. Anya red. First I saw red. Canadian red. And ba amber. Say me matwam na obako na sonedum fa. Hey, ema so. Panya. Oh, ebeba so na ebeba so. Imawa de ebeba so na ema so. Journalist from Pobo a o togu dem nyagro. Money so from Pobo o togu dem nyagro. O ba ko bia Pobo campus. Oh, dondo. Yenhwe ebia na mami na wabeka. Yentie mfiri ne mame no so ho. Yentie mfiri abusua no. Ebia na abusuafo no kra mpreso na sika kra ye de ama ni esua. Eno na no una call na edikan ne ba so. Sika no yenyima iman ko ye wedding na na se yentiam fathers ne ye beka no krata na nkwa iman wedding e mada. Pen na ye dey say ye Jeffrey Parliament House. Pen ne na nkwa mu. Hey, be ma hu tin fifre. Mama, yenya na yenyan. Me pa cho monye. Hey, sa. Ba chai. Dentia. Wo hu skanti yenye. Me pa cho monye. Dentia, me pese me tio dentia. Me pa cho bo so mu di ka se na o mo di so. Ti se di aka no so be ya ka. Yem pese tire bi no, wo baba be gina ba bi aka se yen na ye se onko ye. Ye busa obiom ima onko ye wedding no. Me pa chai. Okay. Obeko bi de. Me pa cho de bi. Oh, ada na onko. Me pa cho me. Kota na chi. Right. So for mama ho nya ha ye pese or confirm say sika e made bae no eno anekuta no. Mesamo I for ba man wa ho man so. Hey. I must do the say. Deborah J. Okay, ima online so. Hello? Hello? Deborah, scanner so. Me ba cha so. Eso say 40 million. Okay. Hello? Producers Munto ma ye koyanim. Ima me so my radio nin confirm. My radio nin confirm. Point say. Madam na me hwe. Okay, Deborah, ima online so. Hello, my imago se scanner saka. Hello, kodenya ko. Hello. Yeah, hello. Me saka scanner why? What's in the nyame ase? Madam now say. Right, scanner did kind of 4,000. Yansaka, Deborah so aja tum saka 40 million. Na no so mashabo se container ne beba dryer se wom nyina mbesiesie ebi kra babru 200 million na Deborah kai no. Ano so mama yen bosome. Ti yeguso atwen no so ye no fada kasa o se krata free ha ma wede ne maso. Ti yesu ye page mu e ba ma Deborah ne nabusuafo ajatum say ye wede no kwan ne bedam ma memre dan so trinkwa. Madam na me da se ye mfa se dama nyame de bitumi aka ne sisi e no ye mfa bibia no nyame da masofa. All right. Okay. Na aso fondi dia ba nya so ku mo na ha konfo no mo dia so ku dina to mo so ndi mo na so ku ndena da aba o mu he di kan ma na so ku do ku ma oni ge bi dai oni da de en da fa na so ase ge ne ge ni men simply ndi da wa mu duma udi ba ba Naurama oba atunsu market ya wo mo bienu ku ha a wo mche o mi na so mo bo mo abaso mo na mo ma wo mu hunu Patrick customer ye bre na ye be customer ye na ma no ana mi gusui na o sofu ya se mi die no kwasem be bia duro no se dia baba wa no kan sembi so se one ne mire ne ba ene ne maame
or the niche saxophone and anonymous Remohono Musho Yipa, because was it Ubi Obeko reduce Ubiano, Ubikunwa. That is never why I say, no, Mommy show Yipa now or sophon sono, Omra from Nen maybe unto 2 years, on front to 2 years. Yo, yeah, that's it. 0322494771. Hello. Hello, Mama. Good afternoon. Good afternoon, Pacho Din Yanko. What somebody has seen me because I'm paying. Your mama na di kind case ne di kind no. Bema no aya di na me no. Na we susu o so for capella ade. So dan what you ate. Dan what you na sa ko to jeni. Nya ko de boneke. Mama nya me no. Bye bye. Mama yasi. Because we miensa ede bia no another shame on you what koso for a capella na say we yefunya de ne ko ampa yefunya de ne ko no so wo de wa ya se be adwuma na so fo me jombo me tie ante nei me nya so fo so etimi me ba so fo na se no wa tete se me nya boni di na so fo so be fa ma ya se ade yo ne ko bi dia ene na so ne okay, yeah, that's it. What did you do? 10 for you. Busiafo atufo edifo edosun atufo edifo omadosun wiase mu Bible na mpo akase eye ese ebre ne beko na wie ya na se wiase se ebeba atufo edifo ebeba ampanso na esi yo ankosofo second line wa kuma ni eja na nyina echi cramp ne se onye odifo papa se onye odifo papa usha kwose ba ya na odofo chese sofo ojinidin sofo no ojinidin pa aka sofo untimi nka nche oba se oba ihu ofe oba de medra ne papa minya wuto mempaso de anyanka minjejawo osofo be na obekasa odifo ben na obekasa asemwe odifo bie no obeye sa de odifo we aye hwe atufo difo doso ntumi entuti anamon yi o mi enja chinchina no na chinchina be ma yehuni ma obi nwom ebe ma yehuni ma ntumi enja chinchina no nyentina yetuso yejira faako empompaye na problem so hawo ni nyabede ebe free so tenya si echikwa ni echiba ani ai journalist die yeso modi ai abayo ni sika ida ma no yeso omugu wedding a odi sika na ida abaye pa meme bi mu se ya no si enfanye won se ya no wo se meme bi no
yefenyo yahwe video ntimi nkasa bebre menim se obetina fa obegina wa wo dem abompaye or how biara beba osubia ebe fi usodofo me nkasa bebre me do wesia me so subscribe no like no share na for no comment inside Abba. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.